Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yashyize ku iherezo intambara y'igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nubwo hari amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono, abarwanyi ba M23 bo bakomeje gukomeza ubutegetsi bwabo, bongera abarwanyi, bubaka ubuyobozi bwigenga kandi bafata ahantu hari ubukungu burimo amabuye y'agaciro akenerwa ku rwego mpuzamahanga. Abahanga bavuga ko hari ibyago ko Kongo ishobora kubaho itandukanyijwe cyangwa irimo ibice bibiri igihe kirekire. Ndagusuhuje, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Paje 32 zigize sharita ya M23 nazo zishingirwaho amahugurwa y'abasivile zimaze gukwirakwizwa mu barwanyi ba M23, ariko ntizari zigeze zitangazwa mu itangazamakuru mbere. Umuyobozi w'igisirikare cya M23 General Sultan Makenga aherutse gutangariza abanyeshuri ababwira uti mwaje hano ngo muhugurwe kugira ngo musobanukirwe impamvu duharanira uru rugamba. Nibyo dukwiye gukora kugira ngo dufungure igihugu cyacu. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ni imwe mu ntambara umunani Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko yarangije mu gihe kitarenze umwaka umwe. Mu muhango wo gusinya amasezerano yabereye i Washington ku wa 4 Ukuboza hagati ya Kongo n'u Rwanda, abategetsi ba Amerika bavuga ko sosiyete zo mu burengerazuba bw'isi zishobora gushora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo mu gihe haba habonetse amahoro arambye. Ariko nanone umutwe wa M23 ufite ingabo zimaze kwikuba gatatu, aho ibihumbi barwanyi bashya boherejwe mu bice biwafashe kugira ngo barusheho kubigumaho. Uwo mutwe washyizeho ubuyobozi bushya bw'abasivile bugizwe n'abayobozi babera indahemuka barenga magana, barimo abaguverineri b'intara n'abayobozi b'uturere babiri. Mu rwego rwo kwigenga no kutagendera ku mabwiriza ya Kinshasa, M23 uri kugerageza kubaka ibigo byayo by'imari nk'uko rero utazigeze kubitangaza. Uwo mutwe uri gukora ibikorwa byo gusana imihanda, gushyiraho imisoro ndetse ugatanga uruhushya rw'ingendo ku bantu basura ubutaka buyobowe nawe. M23 yanze inshuro nyinshi gusubiza ibisabwa na Reuters ku bijyanye n'ibi bikorwa byo kwiyubakira igihugu cyangwa ku mwanya ihagazeho ku mbaraga za Trump zo kugarura amahoro. Ibi bibera mu bice M23 ifite muri iki gihe bigaragaza ko Kongo ishobora kuba ihanganye n'iturika ridashobora kurangira mu gihe cya vuba. Ibi bikaba bitegura inzira y'intambara irambye mu gihugu kimaze imyaka myinshi mu mirwano n'ihohoterwa rishingiye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Abaturage baba mu butegetsi bwa M23 bavuga ko abarwanyi bashyizeho ituze mu bice byari bimaze imyaka mu kavuyo, ariko amategeko yabo akomeye agomba kubahirizwa. Jason Stearns, inzobere kuri Kongo akaba n'uwahoze ari umunyamuryango w'itsinda ry'inzobere za Loni ku gihugu, abivuga uburyo bafata urugendo rw'amahoro ni ugukomeza kwigundiraho ubutegetsi igihe kinini gishoboka. Nta buryo na bumwe nabona bushoboka ko bazashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Fred Bauma, umuyobozi w'itsinda ry'ubushakashatsi rya Ebitel ryo muri Kongo rikurikirana hafi amakimbirane akomerekera mu gihugu, yavuze ko yizera ko M23 iri gukina umukino wo kwigira ko ijya mu biganiro mpuzamahanga kugira ngo igabanye igitutu cya diplomasi, ariko mu by'ukuri ikaba iri gushaka igihe cyo kongera kwiyubaka, kuruhuka, gushaka abarwanyi bashya no kongera gushyiraho front. Uburyo iyi crisis iri gucungwa nibwo buzagena uko igihugu kizasa mu gihe kizaza. Ntibizarangira gusa kuko nibirangiza intsinzi y'Idoha kandi M23 iri kurushaho gukomera, tuzaba tugana ku butegetsi bw'imirenge federalisme cyangwa ikirushijeho kuba kibi nk'uko yabivuze, yerekeza ku kuntu abarwanyi bashobora gukomeza kuyobora ibice binini by'uburasirazuba. Abadiplomate n'impuguke bavuga ko M23 na guverinoma ya Kongo bombi baryamira amajanja mu biganiro by'amahoro. Bavuga ko leta idashyira ku meza ibintu byinshi byo gutangaho imbabazi nubwo imaze gutakaza ubutaka bwinshi, kandi kabigomeje kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Abayobozi ba M23 bavuze ko kubaho k'uyu mutwe mu burasirazuba bituruka ku gusenyuka kw'inzego za leta kandi ko bafite inshingano zo gutanga umutekano n'ubundi bufasha bw'ibanze. Uyu mutwe w'inyeshyamba mu ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo uhakana ko ari igikoresho cy'u Rwanda. Bemeza ko biyemeje amahoro kandi ko batagamije gutandukanya uburasirazuba bwa Kongo ngo bube igihugu kigenga. Ariko kandi M23 yagiye isaba ko igihugu kigabanywamo ububasha mu buryo bwa federalisme, kugabanya imbaraga Kinshasa ifite ku bice biri kure cyane. Iyo charita M23
yabonwe na Reuters irimo ingingo ivuga ko mu gihe Kongo izaba itekanye kandi ihamye, igomba kuba igihugu kigendera ku mabwiriza ya federalisme, kandi hakabaho ubwisanzure mu kwimuka kw'abantu n'ibicuruzwa imbere mu gihugu no mu karere. Leta ya Kongo ntiyasubije ibisabwa ngo itange ubutumwa muri iyi nkuru. Kinshasa yatangaje ko ibikorwa by'inyeshyamba byo gushinga ubuyobozi bubatanzweho bitubahirije ubusugire bwa Kongo kandi bigomba gukurwaho nk'igice cy'umwanzuro y'amahoro. U Rwanda ntiwigeze na rimwe ruvuga ku mugaragaro ko rufite ingabo muri Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Reuters ko u Rwanda rutatera inkunga ya M23 kuko yavuze ko bisanzwe ko M23 ishinga ubuyobozi bwayo mu bice ifite mu maboko. Nduhungirehe yavuze ko kuba hari aho ingabo z'u Rwanda zagize ibikorwa bijyanye n'intambara muri Kongo byari ingamba zo kwirwanaho kugira ngo barinde igihugu cyabo umutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Kongo wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, rimwe na rimwe urwana uri kumwe n'ingabo za Kongo FARDC. Amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington mu cyumweru gishize ategeka ko Kongo igomba kurandura FDLR naho u Rwanda rukavanaho ingabo zarwo nubwo ntaziriyo. White House ntiyasubije ibisabwa ngo itange igitekerezo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yeretse Reuters ku mabaruwa yari yatanze mbere isinywa ryishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo kuwa 4 Ukuboza hagati ya Kongo n'u Rwanda, ndetse Qatar iri hagati mu biganiro by'amahoro hagati ya M23 na leta ya Kongo ntiyasubije ibibazo. Kugira ngo iyi nkuru ikorwe, Reuters yakoreye mu duce dufitwe n'inyeshyamba kandi igana n'abantu barenga 50 barimo abayobozi n'abarwanyi ku mpande zombi, abaturage bo mu bice bifitwe na M23 ndetse n'abadiplomate n'impuguke. Benshi mu baganiriye barinde gutotezwa n'impande zirwana, ntabwo bashatse ko amazina yabo agaragara. M23 yatangije umushinga wo kwiyubakira leta muri Kongo y'Iburasirazuba. Itsinda ryitwaga M23 ryatangiye umushinga w'igitabo cyo kwiyubakira leta rigamije guhindura intsinzi yabonye mu mirwano y'Iburasirazuba bwa Kongo rigahindura agace gahabwa ubwigenge bw'ibanze. M23 yitwa gutya kubera itariki y'amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 23 Werurwe 2009 hagati ya leta ya Kongo n'izindi mpunzi yari yiyoboye mu myigaragambyo, ariko amasezerano yigeze ashyirwa mu bikorwa. Itsinda rya M23 rigizwe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Leta ya Kongo n'abadiplomate mpuzamahanga bavuga ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda nubwo u Rwanda rubihakana. Za Loni zagaragaje ko hari abatoza b'abanyarwanda bari mu nkambi zimwe za M23. Si ubwa mbere M23 ifata ubutaka burengerazuba bwa Kongo kuko mu 2012 ubwo M23 ryafashe umujyi ukomeye wa Goma, ariko ryakuweho nyuma y'iminsi mike kubera igitutu cy'ibihugu by'uburengerazuba. Nyuma yaho itsinda ryatsinzwe n'irya Loni n'ingabo za Kongo rigasabwa guhunga. Kinshasa ntiyemeye ko abarwanyi bagaruka mu gisirikare cyangwa ngo batangiza ishyaka rya politiki. Ubu M23 ivuga ko itazongera kwihanganira ibintu nk'ibyo kandi iri gutegura ingamba zo kwiyubakira ubuyobozi. M23 yatangije umushinga w'igitabo cyo kwiyubakira leta ugamije guhindura intsinzi yaryo mu mirwano y'Iburasirazuba bwa Kongo rigahinduka agace kahoze gahabwa ubwigenge bw'ibanze nk'uko byatangajwe na Critical Threats, umushinga wa Amerika uha amakuru abayobozi ba politiki. Abarwanyi bashya barenga 9,000 bamaze kwinjizwa mu butumwa kugira ngo burusheho kugenzura ubutaka bwabo nk'uko byemejwe n'inzego 5 za Loni z'abadiplomate. M23 kandi yamaze gutangaza abayobozi bashya b'intara y'imijyi ya Goma, Bukavu, umujyi ukomeye no mu burengerazuba. N'ubundi abayobozi b'imiryango gakondo barenga 20 basimbuye n'abahagarariye M23 nk'uko raporo ya leta ya Kinshasa bigaragaza, kandi ibi nta gihe byigeze bisohoka mu bitangazamakuru. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa M23, yabwiye Reuters mu kwakira ko imiryango gakondo yihitiramo abayobozi bashya nyuma y'uko abari bayoboye bahunze intambara. Aho kuvuga ko ari umuryango w'iterabwoba washyizweho abayobozi, Reuters ntiyashoboye kugera ku bayobozi bashya ngo bagire icyo batangaza. Barinda ntiyatanze ibisobanuro birambuye kandi M23 ntigeze isubiza ibindi bibazo byakurikiye iyi nkuru. M23 igenzura imipaka y'u Rwanda, Uganda n'u Burundi mu burengerazuba bwa Kongo.
abarwanyi ba M23 bamaze gushyira mu maboko yabo imipaka mpuzamahanga ya Kongo mu bice bafashe. Mu kwezi kwa 10 M23 yavuze ko abanyamahanga bashobora kwinjira gusa bafite visa itangwa n'iri tsinda, kandi ko inyandiko zo kwinjira zitangwa n'amasendika ya Kongo zidashimwa. Urutonde rw'ibiciro rwabonetse kuri Reuters rugaragaza ko amafaranga abaturage b'abanyamahanga bagomba kwishyura M23 kugira ngo binjire cyangwa basohoke mu mipaka iri mu maboko y'itsinda. Ubutaka bwa M23 burakora urugendo rurerure ku mipaka ya Kongo kuva muri Uganda mu majyaruguru hafi y'ikiyaga cya Edward, mu majyepfo binyura mu Rwanda bikagera mu Burundi no ku kiyaga cya Tanganyika, agace kagereranyijwe ko kavukamo abaturage barenga miliyoni 9. Inkambi ya Mount Sabinyo nyuma yo gufata Goma mu buryo butarambye muri 2012, M23 yaje guhishwa no gusenyuka muri 2013 nk'uko inyandiko ya M23 bigaragaza. Umuyobozi w'ingabo Makenga yatangaje ko mu 2017 kongera kubaka iri tsinda buhoro buhoro mu nkambi iri ku musozi wa Sabinyo. Umusozi w'ikibuga cyahagaritswe ukaba urimo ingagi z'ibirindiro bikomeye aho Kongo, Rwanda na Uganda bihurira. Makenga yari afite abantu 324 gusa n'ibikoresho by'intwaro 5 nk'uko inyandiko bivuga. Nyuma y'imyaka 5 yongeye gutangiza imyigaragambyo mu buryo bukomeye. Abarwanyi bashyizeho ubuyobozi bwabo ku butaka bafashe binyuze mu byambu n'imisoro nk'uko inyandiko bigaragaza. M23 yakoresheje intwaro zikomeye mu gufata ubutaka bwa Kongo. Nubwo bamwe mu basirikare ba Kongo bahinduye bagahunga bakajya muri M23 bafite intwaro zabo, inzobere zemeza ko igice kinini cy'ubushobozi bw'intwaro M23 ifite udasobanura inkomoko zabwo. Harimo intwaro z'ibisasu bya rocket kugeza kuri misiri igenzurwa n'uburyo buhanitse bwo guhagarika indege zitagira abapilote za Loni n'iza Kongo. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka M23 yafashe imijyi ya Goma, Bukavu, imijyi mikuru y'intara za Kivu y'amajyaruguru n'amajyepfo. Alex Alif, ushinzwe politiki ya Afurika muri US, yavuze ko M23 itazorohereza ubutaka bwafashwe nk'uko byabaye mbere. M23 isa nkaho iri gushaka kugenzura ubutaka igihe kirekire, kandi abayobozi bayo babyemera nk'icyateza imbere imicungire itanoze ya Kongo. Kuva muri Mutarama, M23 yamaze gushyiraho abayobozi bashya bagera kuri za 100 nk'uko byatangijwe n'itsinda kandi byasuzumwe na Reuters. Abayobozi bashya barimo guverineri b'intara, abaminisitiri, abayobozi b'imijyi ndetse n'abayobozi b'imiryango y'abaturage. Bamwe mu bashya bashinzwe kuyobora bari barayoboye imyigaragambyo yabanjirije. Abandi ni abasore bakiri bato bo muri Kongo bavuye mu bihugu by'ibituranyi ndetse no mu bindi bihugu birimo Australia, Scandinavia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi abahoze mu buyobozi bwa leta ndetse n'abakiri bato bafasha ibikorwa bya M23 nabo biyongeye muri iri tsinda nk'uko abarwanyi bashya na M23 babyemeza. M23 mu gutoza abasivile no kongera ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, porogaramu zitoza abaturage n'urugendo rw'ukuntu M23 ikomeza kwinjiza abantu mu bikorwa byayo no kubigisha imyitwarire ikomeza gushimangira ubutegetsi bwayo. Reuters yasuzumye amashusho y'ibiganiro byatozwaga mu kwezi kwa 9 hafi ya Rucuru, kandi ikaganira n'abarwanyi 4 bitabiriye amahugurwa atandukanye. Aya mahugurwa yari agamije gushyiraho ubudahemuka nk'uko abarimo ndetse n'amasoko y'abarwanyi babibwiriye Reuters. Ni ngombwa ko abayobozi b'abasivili bayitabira kugira ngo bakomeze akazi kabo, kuva ku bayobozi b'ibigo bya leta kugeza ku bayobozi b'imiryango n'abakozi b'imbere mu nzego z'ibanze. Hari kandi abitabiriye nk'abakorerabushake binjira mu muryango y'abarwanyi. Uretse amahugurwa y'abasivili M23 ifite nibura inkambi 2 aho itanga amasomo y'ingabo nk'uko abahize bahakoreye amahugurwa 3 b'inzego 2 za Loni babibwiye. Abarwanyi bashya bajya mu nkambi za Canzu mu gihe abasirikare ba Kongo b'abarwanyi b'imyitozo ya gisirikare bashyigikiwe na leta bahunga bakoherezwa mu nkambi ya gisirikare ya kera ya Rumangabo kugira ngo bahabwe imyitozo yihariye. Izi nkambi zombi ziri muri Kivu y'amajyaruguru hafi y'u Rwanda. M23 yari ifite abasirikare hagati ya 3,000 n'ibihumbi 5 ubwo yafataga Goma.
Rubaya ni isoko y'ubukungu y'ikibazo cy'ubutaka by'uburengerazuba bwa Kongo. Nk'uko Loni bivuga, Rubaya ni isoko y'ingenzi cyane ku bukungu bw'abarwanyi ba M23 kuko ibazana amafaranga angana n'ibihumbi 800 by'amadolari y'Amerika buri kwezi binyuze ku misoro ishyirwaho ku bakora cyangwa ku bacukura amabuye y'agaciro muri ako gace. Abashinzwe iperereza muri Loni bavuga ko ayo mabuye yinjizwa mu buryo bw'ibinyoma anyuze mu Rwanda akoherezwa mu bikomoka mu Buhinde n'Ubushinwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Reuters ko atari ibintu bisanzwe kubona amabuye yo muri Kongo anyura mu Rwanda, ariko avuga ko Kigali itari ishinzwe ubucuruzi bw'ayo mabuye. N'ubutaka. Imyaka myinshi y'intambara yatumye abantu benshi bahunga. Uburenganzira ku butaka bwiyonge bwabwo akenshi bifitanye isano n'amoko byagiye bikururukana n'amakimbirane kugira ngo bakemure ibibazo. M23 yashyizeho ikigo gishinzwe guhuza imipaka ndetse n'amategeko yihariye kikanagera imiyoborere isanzwe ya leta kugira ngo gishakishe umuti ku makimbirane y'ubutaka. Imyitwarire, umutekano n'ubuzima bw'abaturage mu burengerazuba bwa Kongo. Barinda yavuze ko iri tsinda rishyiraho amategeko agenga imyitwarire y'abarwanyi harimo n'ihagarikwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga, ariko yanze ko ngo yabo niba abantu bose binjira muri twe ntabwo bashobora kuba bibi cyane. Yatangaje ko hashize amezi 10 M23 imaze gufata ubutegetsi mu bice bimwe na bimwe. Bamwe mu baturage bavuga ko bagihura n'imbogamizi mu bukungu harimo gufungwa kw'amabanki. Bagaragaza kandi ko hari ikirere cy'ubwoba no kudashobora kwizera hagati y'abantu, ariko bavuga ko bishimira impinduka z'umutekano M23 yabazaniye mu mihanda ya Goma na Bukavu cyane cyane nijoro. Nibyo kuko nk'uko umuturage umwe muri Goma yabivuze, urashobora gusohoka nijoro ariko ugomba kubahiriza amategeko, niba utabikoze wite ku ngaruka ziri bukubeho. Amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose. Nkwifurije kugira ibihe byiza, nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije gutsinda, nkwifurije kunesha. Itwa Bruno Rwanda rw'ejo, ini Rwanda Inspiration 250. Kora subscribe ubundi amakuru yose ujye uyabona ku gihe.